ҳамада салому алайкум дӯсто, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Ассалому алейкум. Имрӯз чоршанбе, яъне ки видео аз рубрикаи хабарҳои Паданаладский. Хабарҳои Паданаладский. Касе ки намедона ин хабарҳои ягон хел хабарҳои ба обурӯ, ягон хел хабарҳое ки дар ягон гӯшаи ҷамъият да лозима бошанд, не. Чун ин хабарҳои лозима рӯзҳои шанбе дар рубрикаи SM News ай. Ин хабарҳо яъне ки худш рубрикаи хабарҳои Паданаладский, касе ки надона, яъне ки подписчикои навомадагӣ, ҳодиса воқеаҳои биёяд ша абзор мекунем ва мефаҳмем ки далши барнома чӣ гуна меравад. بریم پرده آخر. حدیث داریم قبل از زلزله قیامت خدا به ملائکه امر میکنه، میگه کربلا را برید از زمین جدا کنید بیارید بالا، میخوام زمینا بلرزونم، کربلا نباید بلرزه. خدای آدم میره رو گاری سیب زمینی بخره، میگه آقا جدا نکن در همه، خدایا بیا جدا نکن در همه شب گذرنامه کربلا رو ما رو میزان کن. شب و روزگار خوش. خеле ки роҳии барномаам гуфтак, фикр кардам дар комментария бинависен тамошои хуш ба шумо орзумандам. Лайк монданро фаромӯш накунед, дар канал обуна шин, чунки аз баромади дигар видеоҳои канал бехабар намонед. Ҳамада хайр? Не, ҳамада хайр не. оғоз мекунем. хабарҳои Паданаладский. ва пеш аз оғоз кардан ҳатман муроҷиат кунед ба ширкати шифофармо, чунки баъди тамошо кардани ин видео шумо дар ҳамин состояние мезанед ки мефоратон ки бирен дар ягон ҷо релакс, массаж, фитобочка, ҳиҷома бепул ин корро карда метонед ки бо хеле ҳам настроени шуморо хуб мекунад ва ба ғайр аз ин доранд дороҳои гиёҳӣ барои бисёр дардҳо, барои не аз бисёр дардҳо, бемориҳои мардонаву занона, вазнгирӣ, вазнпартоӣ ва дигар. рақамҳо дар болои экрани шумо муроҷиат кунед. давом метиҳем. видеои навбатиро як бор просто тамошо мекунем ҳамроҳи шумо ва бинависем ки чӣ фаҳмидем, баъдан абзорш мекунем. хоб, касе ки фаҳмида бошад дар комментария бинависен чӣ гап шид ё ин ки фикрҳои худтона бинависен. Ман хиёл мекунам ки дар ягон ҷои нофаҳмогиш набуд, бисёриҳо сразу фаҳмидан. Нофсиёравна як бор дигар абзор мекунем. яъне ки мард бо ҳамроҳи кӯдакаш фарзандаш дар мошин нишастагӣ ва бо ҳамсараш тавассути телефон суҳбат дорад тариқи видеовизов. гуфтаестаиша ки ягон тарафта нишон медиҳад ки ҷои ба фикрам, занаши тарафи тараф мегардона ва мардак худаш мегӯяд ки ҳозир ман худам нишон метиҳам, та камеша хафо мегардона ва занака аз пушташ нишон медиҳад ки қатъи як марди бегона шиштагиай. яъне ки марди бегонаро ҳузур доштанша пинҳон кардагиай ва ӯ мардам медонад ки қатъи шавҳараш гап задаистай. дар ҷавоб албатта ки шавҳараш мошина меронад, далши рафтан мегирад. шумо фикротона бинависед ки дар чунин ҳолат мард чӣ кор бояд мекард ва нисбати чунин занҳо чӣ фикр дорем? хабарҳои Паданаладский. ба ёд биёред вақтҳои кӯдакии худтона ки ягон гуноҳ мекарден, ягон кора нито мекарден, баъдан мехостен ки адмазат сакнен. масалан падару модаратона мегуфтен ки не, ти кора и хел намехости, дигар хел мехости, лекин дигар хел шид. акнун тамошо кунед шумо ҳамин хел ҳолата ки кӯдаки мактабхон дигар калима нависондай, калимаи дашномӣ бигем нависондай, лекин падар модараша фаҳмондаестай ки дигар чӣ нависондани буд, лекин ҳамхели шид. акнун биёед шумо тамошо кунед ки чӣ мехостай, чӣ гуна объяснит кардаестай. гӯш кунед як бор. Хотел написать на доске. Ябеда. Но у меня не получилось. Я прям хотел написать да. Я не знаю. А получилось какое слово? Долбоёб. Я не знаю. ошибка шида, просто хай ошибка шида. яъне ки ошибка медонен дар калима нависондан вақте ки ошибка кардӣ, ягон ҳарф метавона ки хато шава, камтар дигар хел шава. лекин вақте ки мегам ман нависондани будам ябида, лекин далбоёб шид, чӣ хел? Я прям хотел написать да. Я не знаю. А получилось какое слово? Долбоёб. Я не знаю, почему учительница Анна Сергеевна приняла это
за это слово, ну, я хотел именно написать ябеда. А написал? мега ки ман хостум ки ябида бинависам не ки намедонам ки барои чӣ хотир маълима ин хел калима қабул кардаи чӣ хел калима мега намефаҳмам ки чӣ ба ин хел калима қабул карда охир ба хотири оне ки там хел навистаиша яъне ки худаш далбоёб нависонда мега ки ӯ бояд маълима ин хел қабул намекард ба хотири оне ки ман дар назар доштам дигар чиза но ту ҳамин хел навистияку ранги отмазкаҳои лангулия Ну, случайно. Подожди, еще раз. Ты хотел на доске написать слово «ябеда». Ну, случайно написал долбоёб. Случайно. Чего ты улыбаешься? Я просто ошибся где-то. С какими-то буквами. с какими буквами тамоман калима дигар калима чӣ хел какимита буквами кадом ҳарфира хато карда мега خبرهای پدنالاتسکی خانه‌داران عزیز موافق قانون جمهوری از این روز اعتبارات شما را زن شوهری قانونی اعلام نموده و شما اولین حجت عائله‌داری را میسپارم. ибрат касе будай набудай ибрат касе будай хеле ҳам маҳорати хуб доштае ки бинед дар аз ҷиҳати эҷодӣ бигӯем бародаро ин шӯхӣ нестай касе ки боши автори ҳамин одам ё ин ки дигар хел ҳамин хел одамо ин хел маҳорати хел талант хеле ҳам хубае ки мақсад ба намуди ҳазлӣ чӣ хел ки шумо мебинед сохтумончия лекин дар ҳамун ҷамъ бинен ӯро нирамондагия дар дасташ китоба мисли шахсе ки хондаиста ҷира дар иҷаш аруса бинен аруса я бор бинен арус клея агар аз ҳисоби маъношам агар бигирем тоғри мешавад ки мақсад клея ё арус клея мечаспад дар бари пена часпидагия а пена боша чизе ҳастае ки фис мешава мисол баъдан калон мешава мебарё хай мақсад мард охи худаш як таст баъдан сабаб мешава ки фарзандо мақсад ба дунё меоянд а ин тарафи марда бинен ки куала ёне ки амраи шаҳр куала а амраи аруса бинен дигонаи аруса бинен амбурай яъне ки всегда мепучада мегаза мепуча но зур идея мақсад идеяи ҷолиб придумат кардагия яъне ки шумо одамое ҳастем ки маҳорат дорем барои дар корҳои эҷодӣ баромад карда канал сохта бароем бикунен маҳорати худтона мақсад намонен такшин шава маҳорат дорен бикунен агар касе нафаҳма мақсад чӣ гуна блогер шидан албатта ки ман курс сар додагием фани аср барои блогерӣ метавонем ки дастрасӣ дошта бошен ва чунин маҳорати худтона хеле ҳам пеш барен то охири видео тамошо кунед дар охири видео дар кружок ма ссилкаша мемонам ва дар комментариям закрепичтага бо ҳамроҳи ссилкаи телеграм канали ман ҳамеша ва дар иҷа нигоҳ кунем ки типа ёбри пешинаи арус шпателай мақсад дар даҳанаш сигарета бинем ки чӣ хел ҷо кардагия шпателя дар кунчи монда шпателям агар аз ҷиҳати мазмунаш фикр кунем хай шпател мақсад ҳавор мекунада всегда ҳавор кардагия ҳама ноҳамвориёра клера ҳавор карда аруса ҳавор карда ва охиронда пена гирифтаиша خبرهای پدنالاتسکی سلام علیکم برادران برادر ما توی داره بعد چند کپاس результати کاری ما رو ببینید ва бари бардоро ман дар ҳамин ҷаш мехоҳам пауза кунам бисёр одама метавонам гӯянд ки чӣ дар кори мақсади бародара дар интернет баровардан не бародоро ин видеоро ман худ аз интернет гирифтагем яъне ки ин видео паҳнай чӣ хеле ки шумо дар аввал дидестен и патсан гуфтестае ки салом алейкум бародоро мо одама фалон фалон яъне ки худи шаҳам медона ки видеош дар интернет мебарояд ҳамчун рекламаи салон а дар ин видео боша абзор мекунем бари абзор кардани ман мумкинае ки баъдан уже дар одам сахттар бирасад но ман ҳақ дорам фикри шахсии ма бигӯям вообще-то видео общедоступне ку ҳопа аз ҷиҳати қонун мо гунаҳгор нестем чунки видеоро аз интернет гирифтем аллакай паҳн буд тамошо мекунем далши бародаро ҳама касае намидиди результати кор сифати кора баҳо бутен ин бародар ирӯз никоҳ пага туи дурӯза мӯй сараш задагем ию одам нестай хелу хелия хеле дами намефаҳмина пешатон ҳарчи мегин инамиу намуне биниву гӯш муш ҳама чизаш ҳамун худчаё сараполи жестянка кадагем штединар ина диди мӯй сари живой мӯй сар акай фарух хай муборак шавад туи чӣ гуфтани дорям бародар одами ҳамин проблема дошта боша ҳамин акада муроҷиат кунад ҳамин ака бадили худ ба садфоиза ҳамин мусара метавонам та ҳамин корот розӣ неси чӣ хеле радноҷон ҳамин кор ма розӣ чӣ хеле условиёи мо маъқулот ҳаст нест
همه اصولشون هستن یا با خب میخواستم بگم بهترین لیکن نه متاسفانه بهترین گفتن نمیتونم. اکنون گوش میکنیم و اهمیت میدیم که در اینجا چی حادثه رخ داده است. یعنی که چه خیلی که میبینین قفا میکنیم این آدم کال بود در اینجا مهدور شد. سوال یکم کال بودن در مرگ کال بودن در مرد یگان بزیبی داره یگان عیب شرم داره نه البته مردانگی را مردانگیش در حسن و در زیباییش نیست در رفتار و در کردارش. این یک دومش که میبینیم صورت اول و صورت بعد. اگر با ما باشه از این نهیده دیده در ایجا زیباتر به نظر میرسه در ایجا خیلی مردانه تر به نظر میرسه و همو پشمایی که در بالا کمتر موندگی همو را پوگزه با ما میشید اگر полностью میتراشیدش полностью و چخیلی که میبینین با فکرم ریش هم کمتر رنگ بار کردن چخیلی کردن سیاترش کردن و اینکه پوگزه میتراشید ریش کمتر که دیگه زیادتر میشید خوشرو کانتوف کش میکرد سر لیسی یگان کرم پادینگ خدیس بالت کرم پادینگش نه مقصد که سر تازه لیسی میکرد کم طرف تا میگشت که مقصد خیلی پرکیدگی یک آدمو سر کلا تای شبکه بجا میکنن نه گفتم کم تر میگشت تو که بر روش همش سویتش یک خیل شوه ریش خوشو کانتوف کم میکرد انا او دیگه بود چم از ایدا ای چیای مرا بگین ای چیای و از همه ده مهمیش اونی هسته که در ویدیو چی گفتم میشه گوش کنین همین مومنت برادرها همه کسایی نمیدیدی رزولتاتی کار صفتی کارا بها بودن اینه برادر روز نکای فقط توی 2 روزه موی سرش زدگیم 2 روزه موی سرش زدگیم. خب تصور میکنیم اونی را که شه میبرای خش تبار عروس همه پوگزه میبینه شه ای موی سر اینم خیلی علاقه کردگی بستگی لیکن مهمش همینه که در اینجا ما نمیتونیم دیده که موه از کجا برآمدگی کجا رفتگی یعنی که موه همه آدما مثال ایخه میبرای خیلی مثال در حالت ما رشوسکا کردگی ما فقط قفو و خود موه هم خشیدگی قفو میبره ما میتونیم فهمیده که موه قفا میبره ما میتونیم فهمیده که موه پیشه نه که ما نمیتونیم فهمیده اونشه که موه ای خیلی میبره چه خیلی میبره خیر اگر پرچوس کم کنی موه تا خیر شونکنی میشه ها نو چه خیلی که ما میبینیم این موه با مثل سلای هسته که دیگه سر پیچوندگی جای برآمدش نیپنیت نه از کجا برآمدگی با کجا رفتگی نو ایش یک طرف بیسته خیلی ویدیو همه چی گونه به نظر میرسه یک گفتن نشوو در وقتی که شه عروس یا که مثال شه به سر عروس رفتنده یگون خیلی شه یا که گرم شود روی ماشین کنسر کار نکنه یگون سبب بشه که شه تریزای آینه ماشین پایان کنه تصور کنید که این خیلی شه رفته سبب تریزا را پایان کنه خیلی شه میشه ایش دی خیلی خراشو یگون گپ دیگه نیست لیکن تماشا کنید خیلی تریزای ماشین پایان نکرد شه رفت خانه عروس گرفتن توی سر شید توی بود شید همه 100% خانگی عروس دیدن خش تبارش هم دیدن که شه موی سرش همین موی سر است که سلا و رگیری سر پیچوندگی ایش نفهمو که او سر موش از کجا برآمدگی خش یک طرف میسته لیکن کم تر پس یگون خش تبار خونه شه میآین یا اینکه شه خودش عروس میبره با خونهشون میبرن کو بعد وقتی که شه میبره این طریقه با سوال نمیشه که شه کو شهی که در توی بود کو خیلی سوال نمیشه بله برادر شوخی کم شوخی شید خفه نشین باید بردگه میگم این ویدیو یگان ویدیو پینهان نبود که من را گرفتگی باشم ویدیو در اینترنت بود و ایش همه میفهمیم که ویدیوی آدم همه خیلی بسری عروس رفتگی این ویدیو یگان جای پینهانیش نیست ممکنه که تویش هم تماشا کردگی باشم بسیاری گپ درباره چیه گپ درباره اونی هست که تو این قدر وقت دوست نمی‌داشتیم همون نمود دخترای را که مثلا یه نمود آرایشات یه نمود کسمتیک میکنن که وقتی کسمتیک را بوشوان تماما دیگر آدمه هم خیلی بود و ما میگفتیم که همین دروغیه همین کار خوب نیست چون که شه خیال میکنه که چی خیلی شه مقصد میبینه که چی خیلی دختر چی عروس چی وقتی که شب سر روش میشود شه میخیزه تلخکف میشه همین کارا مردا امروز کردیستن چی گفتنیم در آخر خفش دیدن تا یک طرف مونین مرد بیستین نشیگو کسمارا با یک آیفون یا لکسوس بگیرم شعور شیدک کام نشید فسفسیت آلو بپرد بسوز پشموی کس این پریمیر دیگر مرد گفته سامکو مرد بیست خب پاوزا میکنیم در اینجا خب نگاه کنین چخیلی که شما میبینید قد بلند قامت بلند گردن درازی میکند در میانی در کنار عروس یک پیسر بازی میکند نه برادرها این دادرش نیسته خب گوش میکنیم تو که تماشا میکنیم دلچی نه این هم دادرش نیست
خب یعنی که شما حالا شاه گفتین درست خب میگردیم میایم اینجا این دختر قواقاش دختگی یعنی که بخیلی کرده است با فکرم برای دختر برای عروس از خاطر چی میتونه بخیلی کرده باشه ممکنه که به خاطر شاه درست یعنی که بکوین شاه این چشمش تو چند دیوجه ابرا نسترینش بیزیب شید نمیدونم چی با فکرم که شاه شناختن چی شاید خب بله گشت آمدیم در همین راست درست برادر دیدین این ای شاه نو بسته از اونی که قدش پسته قد پستی یگونجا بدی نداره مقصد مرد همیشه مرده لیکن چه خیلی که شما میبینین موه نچسبونده اوخی خیلی نمیتونست موه بچسبن برای که موه دارم نو خیلی хорошо دیگه طرفش میگیریم کابلوک نپوشیده کو чтобы قدش با برابر قد عروس کنه даже ببینین که کاستوم نداره و ورای شاه ببینین کاستوم بروک نداره نو ایتو برآمدگی و تویش اینا با سری بلند گذروندسته اینا مرد این خیلی مردک شدن در کار خوش شوه نشیا اون کس مرا با یک آیفون یا لکسوس بگیره شهر رسیدک کم نشید فس فسیته آلو بپره بسوزه پشمایی که اگه در همین جای یگون ویدیوی باشه که مقصد همین مومنتوی چی را تماشا کنی همین خیلی مقصد فرما پوشی دیگه شنیشون بوده اینا یافتم ну البته که случайно نیافتم ما رو پیش که تیار کردگیم تماشا میکنیم پولاد علمدارش نویسوندیم بهترین ندیدی این ایا موه نچسبونده خیلی تو که прическа ما رو کپیروات نکرده خیلی بوده ایم هیچ گپ نه لیکن ای سر تماشا میکنه مهمش در چی نگاه کنین چه که شما ببینین این ایده خودی شاه یعنی که در کار نیست اپراتور یا که монтажёр که чтобы که ایده را بگه ما از کجا میفهمیم که ایده خودش از کامera موندن تماشا کنین даже телефон نیست اگه коробка چه چون که تلفن کامera کرده است درست تلفن در اینجا کامera کرده است خب اکران نگاه میکنه تو که وقتی تلفن مونده نه ببری نه چی در کاره خب اولش تو که چیستگان شوه تماشا میکنیم خب یک коробка گوش میره صحبت کرده است так صحبت کردن коробка را پرتاف یعنی как будто телефона پرتاف در اینجا ما باید فکر کنیم که چی گپ شید سبب اونه که تلفن یادم پرتایا نمیدونم چی گفتن شد چی میتونیم بگیم например خیلی اگر از اوج کنیم همین چه خدمات درازی بدای و از همه مهمه اچکی را نگاه کنین در که جای ما اول تماشا کردم من گفتم اچکی را کرترا شکوف کرده شو دکتر باشن لیکن در جیبا که کرتای اچکی سرش وایرمش چی گفت گفتن شد تلفن پرتاف کرد چی نی پنیت نیرم لبو خازوش که من میفهمم چی گفته گیان که سبب تلفن پرتافتن باشه نو مهمش در اینجا دیگه بعدی که از استول میخیزه وقتی که خستی آدم عصبی باید کم ترک نه خیلی بیسته کامراش باید نگاه کنه کم ترک خیلی دپوش اکتیو کنه و یک پوش آورد داره چیکار کنه استال چپا کنه برای چی برای خیلی پلاستیکی نشکنه باید وقتی که استاک چپا کرد عصبیه که بعد در خاطر عصبی استاک استول چپا شید دوری بعد نرفت باید کمتر با پای دیگری تلاش کنید تا دورتر بره در کادر نتوه نو متاسفانه حالا هم در کادر توفت است دالش چیکار کردن در کره کاستوم پوشیدن در کره و چیکاری که شما میبینین اساسا وقتی که مثلا آدم اگر شیشتگی باشه کاستومش میگیره در پشتی استول میمونه میشوه هم خیلی حالاتو لیکن ما میبینیم که در پشت استول کاستوم موندگی لیکن در اون استول اینه که چپاش میکنه با خاطر چی در استول موندگی نیست با خاطر اونه که سناریو ده همیه که باید استول چپا شوه و با همین خاطر اگر در این جای موند کاستوم چپا میشید که در پشت موندگی تماشا کنیم در دیگه استولی که چپا نموندگی یعنی که تصور کنید چونی حالتی را تا شیشتگی در پشت باید استولی دیگه موندگی که چپا نموندگی و کاستوم دبولای و پوشیدن کاستوم ما نگاه میکنیم یا آستین پوشوندیم معلومه که آدم پروفسیونال بسیار چونین لباس پوشیدگی چه правильно پوشیده. Так, در اینجا جای مهمش سر میشه و
дарёфт кардани остини дуюм мутаассифона дар ҳолати якум дарёфт карда нашуд, лекин ин кор хеле ҳам душвор бардо дар асл, чунки остини дуюм ҳамеша ёфтанаш душвор ба хотири чӣ ки ту бояд камерата нигоҳ кунӣ, ку чӣ хеле ки мо нигоҳ мекунем остини дуюма дар ин ҳолат ёфтанам кори ҳар шахс нест. Чӣ хеле ки мо дем аллакай дар инҷа Полат Алемдар фаҳмид ки чӣ кор бояд кард, аз гиребони кастум кашида пеш овард ки дар ин натиҷа остини кастум наздик мешавад, ки дар ин ҳолат мо метавонем ки остини ӯро дарёфт кунем. Як эффектни кастум пӯшидан нишон медиҳам шаҳоид навда. Як видеои дига чунин пӯшидан интизор мешавам аз шумо. Нигоҳ кунед. Кастумай дасти дуруни кастум тарафи шумо, ман аз ҳамихе чапана. хоб як ҳаракат. Хоб албатта ки шӯхӣ бади намуд набояд пӯшӣ, хубтар пӯшен ба мисли наи шаҳ, лекин вақте ки агар як бор пӯшидӣ ки наёфти остина, аз сар ба навор бигӣ. Тавсия барои камерачиҳо ва шаҳҳое ки ҳамин намуди либос пӯшиданашона дар тӯй ба навор мегиранд. Хоб тамошо мекунем далша. Нест ягон кас мара ба як айфони як Lexus бигирад. Шаҳрусидак кам нашид фисфисита ало бупарад бисӯза пашмои Ня-ня. 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 Ира ман нафаҳмидам. И пишак шидане ё ки чӣ шидане? И чӣ бада иҷа овози пишак кардааст? Ман нафаҳмидам. коре ки ба хотираш ӯ кора кардааст, табад мумкин е ҳам боша. Ширкати Шифофармо муроҷиат ки дориҳои гиёҳӣ қадъи кората метавонӣ анҷом бидӣ. Чӣ кор кардааст? خدا برم خدمت شما گم лангули берӯз момуте дар ҳамин ҷамъ ғамлати ва касоне ки дар ҳамин ҷа ҷавоб доданиям дар баъзе комментариҳое ки дар видеои наваснои динагӣ баромад, ягон одаме ки ба мисли менависа онеро ки изои муъмин ҳарома ё ин ки менависа ба хотири оне ки ту чӣ ӯ одама ғам метӣ, ту чӣ кора мекунӣ ё ки басаш ки бародаро баъди ҳамун новости, яъне ки новостима баъди оне баромад ки ин одам аъзои оила дашном мекуна дар телеграмаш кружоко қатӣ. Оле ӯ тӯҳматҳо дигар корое ки дар байни мо низ рафтааст, ки ӯ қадар тӯҳмат, ӯ қадар гапҳои беасос усу беста. Вақте ки ман ягон чӣ мекунам, ягон видео мекунам, бесабаб нестай. Шумо ба ҷои оне ки дар ма бигӯен, бубуроен ҳамура худша бигӯен ки чӣ ба, яъне ки ҳама кор сабабай ман бесабаб намекунам. Дар ҳамин қадар муддати дарозе ки кашид нисбат ба Рамазон, например, ҳама одама диден реални баромад неправ буд, буромад ошкор кард, буромад қоил шид. Ҳамин лангулиш ҳам ҳамияй. Чанд қадаре ки мерава одам ма прав, мани прав нестам дар инҷа ва корои ма просто так нестай. Ва новости ки дина диден шумо, дар ҳамун новости ягон ҷой таъхир, ягон ҷой чӣ нестай. Наоборот, ӯ таъхиро нисбат ба ма буд, ки ман нисбат ба худаш кардагим. Чӣ гуфтаниен шумо оиди ҳамин гапе ки гӯё кадом духтареро шумо лангулӣ мегӯянд? Бо тӯҳмате бихӯед, чӣ далел дорад нисбат ба ҳамин гапҳо? Хоб, шумо метавонед ки далилҳоатонро ба мо пешниҳод кунед ки чӣ гуна далил дорем? Максар бачай Эсем Шарипов. ва чӣ хеле ки мебинед бо чунин далелҳо мо рад карда наметавонем ки ин шахс худаш тасдиқ кард. Чӣ гуфтагем дар ин ҷо? Чӣ мондагем зидди ҳам одам? То ошто ки дар сараш чӣ румол партофтагӣ ба шавҳар кардан тайёрай, ин гапҳои худи ҳамуай. ҳамин лангули худаш ҳамин гапҳоро гуфтай. Айби ма чӣ дар инҷа? Яъне ки як духтари тоҷики дигара масхара кард ва дар масхараи худаш худша. Ягонаш ки беғарз аз оне ки мо ягон мушкилӣ надошта бошем, агар ин кори ма ягон мушкилӣ надорад, чунки видеои худшай ки ҳамин гапа худаш гуфтай, ма бировардам. А дигараш ки дар ҷавоби оне ки одам баромада оила дашном мекуна, ама баромада ин видеоро гуфтаистам. Муқоиса кунен я бор ки чӣ кор кардаистай. Муқоиса кунен ки кира бояд бирем бигӯен ки аз худо битарса. Гумроҳ нашин. Нест ягон кас мара ба як айфони як Lexus бигирад. шаҳрусидак кам нашид фисфисита ало бупарад бисӯза пашмои
Во видео баъди тамошо мекунем, мужик отработал 50 лет в одном компании, и все, что он получил, это поздравление по почте. Яъне ки марде ки дар экран мебинед шумо 50 сол дар як ширкат кор кардагие ва ҳоло ҳам дар ҳамин ширкатаи чӣ хеле ки шумо мебинед ва 50 сол пас табрикш мекунанд ба ҳамин кори кардагиш тавассути почта. Не ин ки мебуроянд ягон праздникш мекунанд, пешаш меояд, ё ин ки раиси ҳамун ширкат пеш омада ягон чӣ ё ки ягон сумаш не, просто табрикш мекунанд ки 50 сол. Бале, тасаввур кунед шумо ки 50 соли ҳаётша дар як ширкат бахшидагие ба маош и умри одам айбардор 50 сол. Наёмни кор кардан, яъне ки коргаре ки ту дар як ҷо кор мекунӣ, маош мегирӣ, бе ин намешавад. Бикунед, но параллелна ҳаракат кунед ки дар ҳаёт кори шахсии худтона дошта бошед. Ягон источники даромади худтона дошта бошед ки аз шумо вобастагӣ ва аз меҳнати шумо дида калон мешавад. Ва як чунин коре ки ман дар шумо тавсия дода метавонам, ин кори худи ма, блогерство. Албатта ки ман дар параллелна қати блогерӣ дар аввалшам, дар мубайншам, дар охирошам шидагии ҳолатҳое ки ман наёмниам кор кардагим, лекин бештари ҳолат кори ма ин мисол ба мисли як инвеститсия буд ки аз рӯзи аввал то имрӯза як хел даромад надошт. Пас баланд ҳамин хел рафтан мегирад ки имрӯз ба мисли барои ман ҳамин хел кори шидагие ки ман метавонам ки дигар ҷо кор накунам. Чӣ хеле ки шумо мебинед, чанд қадар рӯз, чанд қадар вақтае ки ман фақат видео бароварда истам ҳар рӯз шумода. Агар хеле ҳисоб кунем, ҳар рӯза видео баровардан одама имкон намедиҳад ки дар дигар ҷо кор кунам. Вале ҳамин хел аст, ман дар дигар ҷо кор намекунам. Ҳамин кора мисол расходи Великобритания қадар чи ҳамин Тоҷикистон расходо, ҳамин кор аз хотири як канал ай. Бале, шумо метавонед ки блогер шин ё ин ки ягон кори дигар дар умум кори шахсии худтона кор кунед. Агар ки шумо бихоҳед ки инвеститсия дар худтон кунед, беҳтарин инвеститсия дар донишу, дар тафаккуру, дар фаҳмиши худ ай ки ира аз даст ҳеҷ кас гирифта наметавонад. Ба як миқдор маблағе ки шумо худи ҳамон маблаға баъди ба даст овардан ин маълумотҳо бо 10 вайнои 100 вайноиш обработка карда гирифта метавонед бидуроен дастрасӣ ба курс дошта бошед ки дар курс ҳамаша мо омӯхтагием чӣ гуна блогер шидан аз аввал то охира. Пакето разния, яъне ки дараҷаи уровень дора. Блогер, старт, фул ва фул пакета, ҳама пакето ҳастай. Агар шумо фул пакета мисол гирифтагӣ бошед, умуман чӣ саволе ки дар бораи блогерӣ дорен аз 0 то охира ҳамаша дастрас карда метавонед ки ин инвеститсия дар ақлу тафаккури шумо мешавад. Ира ҳеҷ кас аз сари шумо намегирад. Кореро ки шумо дорен метавонанд ки уволитон кунанд, но маълумоте ки шумо дорен аз сари шумо ҳеҷ кас гирифта наметавонад. Ва ин ба мисли дарахте мешавад ки ту калонш кардаисти, мевоаш сол ба сол зиёд чида рафтан мегирад. Марҳамат бародаро, касе ки блогер шидан мехоҳад, марҳамат, ссилкаш дар болои экрани шумо мондагии ссилкаи каналай медорен, дар ҳамон ҷа шинос мешавед бо худи курс, чӣ хел курсае ва чӣ хел дастрас кунем. Агар ки маъқултон боша, дастрас мекунед ва кортонро пеш баред. Фикрҳои худтонро дар комментария бинависед. Оиди барнома лайк монданро фаромӯш накунед. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.